Ni itangazo rya polisi y'u Rwanda ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo rya polisi y'u Rwanda mwese nk'abanyarwanda rirabareba, cyane cyane abafite ibinyabiziga, abakorera mu mujyi wa Kigali ndetse n'abagenda n'amaguru mu mujyi wa Kigali. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko ibinyabiziga biri kwiyongera mu muhanda, ari nako impanuka ziyongera mu muhanda. Imodoka zikoresha umuriro w'amashanyarazi 50%, imodoka zikoresha hybrid 30%, imodoka zikoresha ibikomoka kuri peteroli 10%. Bivuze ngo ziri kuzamuka cyane hano mu mujyi wa Kigali. Bivuze ngo zikoresha umuriro w'amashanyarazi nizo ziri kuzamuka cyane, ndetse na moto zikoresha umuriro w'amashanyarazi ziri kuzamuka ku kigero cya 70% nka moto za Sipiro. Moto za Sipiro nizo usanga mu muhanda ari nyinshi hano mu mujyi wa Kigali. Bivuze ngo moto za Sipiro zo ziri kuzamuka ku kigero cyo hejuru. Ko moto ziyongera mu muhanda niko impanuka ziyongera mu mujyi wa Kigali. Bivuze ngo rero moto, ibinyabiziga bikoresha umuriro w'amashanyarazi nibyo biri kwiyongera hano mu mujyi wa Kigali akenshi. Bino binyabiziga rero ntabwo bihumanya ikirere, niyo mpamvu ari byinshi hano mu mujyi wa Kigali. Ubundi bavuga yuko cyangwa ibyemezo by'inama y'abasenateri ubwo bateranaga bagiye kugabanya moto zitujuje ibisabwa mu muhanda, bari bagiye guhera kuzinywa esase. Bavuga yuko moto zinywa esase zihumanya ikirere, ariko moto z'umuriro zidahumanya ikirere. Ibyemezo by'inama y'abasenateri bavuga yuko moto zikoresha esase zigomba kugabanwa mu mujyi wa Kigali. Zira zashaje za Novo modeli ya mbere usanga moto imaze imyaka 30 mu muhanda, ugasanga ifite umwotsi wagira ngo ni inzu ihiye. Izi moto zagombaga gukurwa mu muhanda, ariko ntago birafatirwa icyemezo yuko izi moto zigomba kuva mu muhanda byiteka. Ariko buriya ibi byemezo by'abasenateri nibisohoka tuzabamenyesha. Nibavuga yuko moto zigiye gucika mu mujyi wa Kigali zinywa peti, zinywa mazu, zinywa sase, tuzabibamenyesha kugeza izi saa. Moto za Sipiro ziri kuba nyinshi mu mujyi wa Kigali, ari nako impanuka ziba nyinshi hano mu mujyi wa Kigali. Ngaho nguko rero Polisi y'u Rwanda ivuga yuko abaturage bakora ingendo zijya mu ntara mu bice bigiye bitandukanye gufata umushoferi yanyoye ibisindisha, ndetse umushoferi uzafatwa yanyoye ibisindisha azahanwa bikomeye cyane. Rinde ubuzima bwawe, urinde n'ubuzima bwabo utwaye. Ndavuga abakora muri ejasi zigiye zitandukanye batwara abantu n'ibintu mu ntara, bagatwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha. Impamvu bino polisi yabivuze, hari umuturage uherutse gutanga amakuru mu karere ka Nyamagabe avuga yuko umushoferi ari gutwara imodoka yanyoye ibisindisha. Uyu umushoferi yaje gufatwa ahita ahanwa koko yari yanyoye ibisindisha. Urumva yuko uyu muturage yatanze amakuru akarinda ubuzima bwa bagenzi be, akarinda n'ubuzima bwe n'ubuzima bw'uwo mushoferi wahise atangwa wari mutwara ikinyabiziga arimo anywa rikeri. No kuvuga ngo yafashe agacupa kanire kano k'amazi, arangije asukamo icyuma, nyine kino cyuma cy'umweru, kuko iyo ukibonyemo urabona ugira ngo ni amazi umuntu ari kunywa. Kumbe umuntu ari kuzanywa gake akavuga se umuntu uri kunywa amazi gutya n'uwa hehe? Nibwo rero uyu muturage yari yicaye imbere, yari umumama, abona umushoferi arimo aratwara zigizage, abona yahumye amaso, kandi kanya akabona arimo arahumbya amaso asa nk'usinziriyeho atwara yasinze. Nibwo rero yaje kugira ubwoba mu gihe imodoka iparitse bagiye kunyara, aribita gatonya ahita ahamagara polisi. Polisi rero ihageze ipima umushoferi basanga yanyoye ibisindisha. Kugeza isari umushoferi ari kuri burigade, imodoka nayo bahise bayifungura, bizi ko bagufashe utwaye ikinyabiziga wanyoye ibisindisha baragufunga, n'imodoka ye bakayifunga. Bivuze ngo abagenzi biriwe aho ngaho, hahita haza imodoka yindi batwara ibakomezanya. Byari induru rero. Niyo mpamvu polisi isaba abaturage kujya batangira amakuru ku gihe, kugira ngo barinde ubuzima bwabo, barinde n'ubwa bagenzi babo. Bino rero polisi yabikomojeho itangira na gahunda yagerayo amahoro, biteranyiriza hamwe abashoferi n'abamotari kongera kubakangurira gukoresha umuhanda birinda impanuka zikunze kubera mu mihanda. Hari impanuka ejo yabereye 12 ugana 15. Rero iyi mpanuka yarejeje abanyarwanda benshi cyane. Imodoka irimo iva Kimironko yerekera i Kabuga n'imodoka irimo iva i Kabuga yerekera Kimironko byaje kugunganira hano neza 15 hano kuri Zoom neza kuno muhanda ujya Indera niho byaje kugunganira. Kubw'amahirwe nta muntu wigeze upfa n'umwe, ariko babiri barakomeretse. Bw'imbangukira gutabara yaje kugira ngo bataza kubura amaraso ngo bapfe. Babiri barakomereka, abandi barakomereka bihagije. Impanuka y'ejo yarejeje abanyarwanda benshi cyane. Rero niyo mpamvu polisi yatangije gahunda yagerayo amahoro, ayiganiriza abashoferi n'abanyonzi n'abamotari. Bone muri rusange abantu bose bakoresha umuhanda bakwiye kuganirizwa, bakwibutswa gukoresha umuhanda kugira ngo birinde impanuka zikunze kubera mwino mihanda.
Polisi irangiza rino tangazo ivuga ngo mugereyo amahoro abatwara ibinyabiziga hano mu mujyi wa Kigali no hanze ya Kigali. Bivuze ngo rero polisi y'u Rwanda isaba abaturage gutangira amakuru ku gihe kugira ngo abakora ibyaha bazajye batabwa muri yombi, cyangwa n'abatwara ibinyabiziga banyu bisindisha bazajye batabwa muri yombi. Kano kantu kagenewe abashoferi. Umushoferi nimba wiyemeje gutwara cyangwa wiyemeje kujya mu modoka ugiye gutwara abantu, nyaboneka irinde kunywa ibisindisha, nyaboneka jya gutwara imodoka utananiwe, udafite ibitotsi, kubera ko gutwara imodoka ufite ibitotsi uzarenza imodoka umuhanda, uzarenza imodoka imanga, usange murapfuye, abagenzi barapfuye nawe urapfuye. Nyamara wakwirinda hakiri kare, twara imodoka umeze neza, umubiri umeze neza, utarwaye ndetse n'ahungabana ufite mu mutwe, utanyoye ibisindisha. Bino bizatuma ugerayo amahoro. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka ryari itangazo rya polisi y'u Rwanda, ngiye bari gusobanuriraga. Nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakongoma. Imana ikurinde guhereza ubuzima buzira umuze, ariko wakoze subscribe uruw'agaciro. Bifuza niwe tubikesha, ibyo twenda kugeraho niwe tubikesha, kandi ikindi turagukunda cyane, tuguhoza ku mutima. Imana igikurinda, Imana igiguha ibyo kurya, Imana igiguha amafaranga, ibyo ukora byose ujye ugendana n'Imana. Nimba uzi ko wakoze subscribe, niba nawe utarayikora, mu bantu dushimira ukaba utarimo, yikore nawe ujye mu bantu dushimira. Turabakunda, Imana ibaho umugisha, ibarinde. Nitwa Kidasamura.